Ebusian for ha Ghana 7 TV GH, mestre or like, comment, subscribe, turn on notification so that anytime videos of this nature are uploaded, you'll be notified. Ebusian for natures are coming to remove. Sampson lardi better now faith and see as I said there. What can we be nama? When you come home, ain't in a year by chatter. Just a throne of watch on winter, some crowd walking with what, and so that would chat. Send a gold board. Jewelry, a dear man, sponsor news file. And there was so a babeka baby. Oh, our community more. Government WhatsApp group members. Hey, that is a more dear minor dear. None of you na more minor or dobiao, or be a pedio benye free or minimo. And the previous government and from out to committee near the adesono. You had to say something bad, something negative. Your friends say multimedia national. Namo bekan some bonus some ya chapter out to previous administration. So just so mubenya opportunity na mosoma be di o mine sika. That is all. Now obi tibi go have tell vice president ya mobwa just ensem bebrebe. To you by Bank of Africa, strong as a group, close as a partner, MTN everywhere you go. Ashesi University. Yes, Ashesi University. That's the place to be, educating ethical and entrepreneurial leaders for Africa. Robert and Sons Optical Services, your comprehensive eye care service provider for 33 plus years. My Way Insurance. Dial *165# on MTN to join My Way today. Syntax Tanks. It's strong, it's tough. Activa International Insurance. Our clients are Pashing International Facilities Management Association. They are proud to be associated with Newsfile, your most authoritative news analysis platform for discerning persons. Activa International. I've told you about them already. Safari Valley Eco Park, bringing you closer to nature. Gold Ball Jewelry, pure, precious, and proudly Ghanaian. Koa Natural Juice, 100% cocoa fruit juice. Na no kofo Ghana no baako ekonya bi baako 5 series ana omubu nsuo ni wieye na drop ni sika kran so mai na obusa se omo decide almost be say 300 series ena ko bu nsuo 300 series me sure say ebe su omo for 1 week mpo na emusa say omo wisu Ghana water mpo for 1 month mpo anka be cost omo say omo so omo wisu Ghana 1 month mpo a endru 200 series na omo ko bu nsuo just 2 days ebe su omo 2 days no ya more than 200 series ewa dia kwaso no especially uba nungwa teshi la shibi you can say wayside hono osu eni ade enra me pon adwuma me se me enye nsuo anwohye me ka onye nsuo mpo ukọ washing base nsuo ni ho enkofo onye nsuo nyare onye kene 31st night enkofo bebre nyare entimi nye nsuo enti asofofo na members amaso na nye bo apayo enye honkwa umusi mamu mbu nsuo biom sana politank ko ebiba ka hweme nsuo ne bebia normally enye politank asempo na meka and say omo de water ko supply meka nsuo a eba ye neighborhoods ni ade ye communities ya chief Ghana water Ghana water ni ho mi me go ha meti no obi abu Ghana water wa ha tewa de ekoso no de adabraka de ekoso no de yini penye nsuo nyare ene jesi akra na mema mebre omoyere no ntimi no monna because edura numra e bia na oba na dware na be ma ni nyare ye ana se be ma na dware na oba ni nyare je be de no akọ ho so ho de ekoso no ewai enye serious ase na make no de ekoso no eya de ekoso no eya because me say Odie, Mamma, one example, NDC National, I can say, regional chairman, Greater Accra regional chairman, I friend, Nia Shimo, water factory, Ewetishi, Ubia, Munimbia, because they make your friend more fertilizer road and a central road. Watum, because onion show no, they are producing pure water, even common pure water, Mpuno,
Wo de obuso obi owo nungwa ni teship even pure water kra na ebi ma. Unye bi nto omo ye provision a omo de pure water egu fridge mu mankofo be to bi nom no. Onsuo ma na omo nya bi ato. Asema me kai wa anya grow. Enya agro enti motofo a abobo yafo a ene kiafo a omo di nsuo ko surprise ye se omo tifie enti me de se andi aba do de aminja no nka kakra eya bibre eya tino me da se Eso me dase. Me pa mucho wasi a me pa cho like page no ahye mami. Afina ba we ye ndesi fo dada ye. Me do fo dada mi a. Odo dada mi o. Miria kasane nko wai. Good afternoon, AY. Afternoon. Papa to say. Nyami ado oso e. Nyami ado mo official panso. Afin ko betu afin prese sebre no na ye ko election na ya ko win 2028 Radios be able come so and it is possible. highly possible. Dr. Baumia Gan kakre eja ko bi na nka bi de and this for the ye kase ye kon wasema ya de be chama de asa wa bla emi na asidan kan urade se odi kontompu eji ade a onseka sanso ade no kre epade nso a onseka na wieye no ene se we kontompa na se we no kware and Ghana for my assume ye de because na yedi kan huma hama administration a obaye obeye ne matroka na yedi kan huma hama administration a wedi kan ba amade a lot of scandals ye huma hama administration a confirm to me to free Ghana ko Burkina Faso enua edua se kire na be fifidi a I don't know ni na Ghana for yankai ye my assume ye de nti assume de no ene de kokko bi be de ya be wi na media unya panyina otimi gina platform so otimi gina simple so na political platform so kase politics na yɛ de eduru ba bia no twa nkontompo kakra na waka no kre kakra se de be ya betimi awi ni tumi Ghana fo ankai we nyina ma ya sum ye de ende ebetia na ado dan kwa de nyuma ma ne busuafo family and crimes na den do fo ama de abufu me koto abeti NPP 2024 ene me no kasa Bawa family oko GMPC Bawa family oko Jefasa Bawa family oko about 4-5 CEOs huge positions are Bawa families nene omuda no na Bawa family because who hane Bawa no Bawa board chairman kwa ni kunu board chairman ni kunu okay enti ye kase hane Bawa yoba ono or yes presidential advisor sanso ye Mahama personal special personal assistant na oye Mahama nua ba aye na side enti Mahama ni busuani ena wasesa ono ni busuafo ena sisi omudi bu o man Ghana na ye amanfo NTV dane se yesina na adodan kwa Akufo-Addo ne baba ekura na ase ne baba enya position bi edi won ewe nti na satem no yenya ni crucify no yenya ni nku no ene ba bia akwa wie no ene se wo ka gold ho asema na se wo Ibrahim Mahama edim enti ene ba bia etu gold bia ba bia etu forma agudie biara ana minas bia ya pese ye no man this all the fa Ibrahim Mahama so o deserve se oye because ono so ye Ghana ni ene tu o sika obia Ghana for ne benya adwuma na ye enti se ekosi kodwo side a yesusu nka because we fia won so badum say the same thing unya bia obey obeye enti Ghana for my asum ye de ene entro ene sam je fi ne ye bona se nduami ense me na sam je fi anka ne krum ha ene ma be na sam je fi anye ni nim so ono de oba be ye angel and the eme ya ne twa men so no mukukura si an se isi a mabunu na ene yinim se da chene ye dia ene yinim se ebia empanyfo na mess up nti ye youth no ene ne da so nye de ewuyemu na sam je mfi ya mo appointment is within 4 years with the 1 year
just where he are at your mind should say, oh, good board. Now I said, be 3 years, they do him, then I'll be your mind. And Emi Hoka Crano, Emi because I made Gidia, a woman Bruno, a better topic, and I better form. But yeah, can't see the Ghana for say, still, when you believe our MPP, the MPP na munimno, the MPP na ma say MPP for the Omoba, Omuma free education, MPP for the Omoba, Omuma free health insurance, MPP for the Omoba. Sebi kwani na otimi kokwa afom no yeguna fosu man free sebi akwanya a free kumasi e de kwa akra MPP abande ne sa kan wo ye nti munya gidi oyimu sebi entrosem na etie ne adabi no na ndafofre de ne sa entrosem ne ntie biem ena sisi ano bebia politics na kwa kodu na ena nyamia da horoma na nado danko akufuado ne Dr. Mahmoud Baumia adwuma pak adwuma so mo ye no ne ma pa mo ye ya ene ukofi bie ma your graduate awotimi awie senior high school ene ukofi bie ma first no be kofi bi mu no obi awie GHS no obusa ne se adan a osisika ntimi nto aso but na nado danko akufuado ne Baumia ne ye papa mo be ye ya ma free education by nti ene fie bie mo graduate nti ye ko ye ne mu no a time kama untimi nkotwo bi ntrobim ene utwa ntrobe akora be fafon anya no gogo de obetimi aseche hu se de wo kana no kora na ase nya no kore enti omanga na nyamia da roma because of race chess no the enlightenment aba ama ye mabun na ye bana na ye nkora na omoba no enti edi free se ye koye nim no mem se entro no eso beti wo politics mu but NDC ni ade papa bia de ma omanga na NDC omuni ade papa bia ma Ghana na me busa me nyonko NDC ni bi say madam for NDC ni bi am busa ne say fine ya to aba ma mo wen ye ni ono de onye fair and onye honest say on fa Ghana to na kuma so kakra no ndi on fa political affiliation into nchen na on tira de poti a e koso on constituency a enye kufu adne start ye on tira de poti baby what to kwako ekoso enye akufu aban start ya na MPP aban start ya ana won kira die ba ho a mahama ba ye wudi wen ya apart from part ade a wa ya mo man Ghana ono ejo senior no crew aban we oba de enkoyi na do be kan ne se dala na I stable kakram se dala na stable Emma wow finance minister wow so call this because you have credit in my Dr. Mahmoud Baumia and MPP about because measures on the tour for no and yes so yet swaba any and telling you that NDC has nothing to offer Ghana. The only thing that they can do is scandal scariana because minia AY I don't make actually be say the Kumasi Accra route Emma contractor say onya. I don't think say contractor be between issue 4 years e dia ye. And a contractor be anso go between 2 years and I say e dia say Kumasi to Accra route na ompeso mo no. Meaning it is 4 years na Ghana for them Mahama no. Now there is nothing good na oba ye. The only thing oba be ye say ne niam bia o ja no ho no. Eno one no peso oba befa. Na ampa so Ghana for mana saa akwanya no. So omefa saade no and saade ni mimi kako wie ni yese oba se krono na wa mo awie 2016 no krono na wa onya kwan ammo no eno mum na sisi a wa ba kwan se onya ho kwan se obede obe na obeya magana ye yembeti yen ne nipa no wo akwanya kra se o first 4 years we will be another term for 4 years and no ba e kra wo bumukom wo de niam mu ntimi so am na enena akwanya bia ni obiem so beto aso no and now expecting say oba baby papa bi dia mo man na enti Ghana for nim say 2028 nui campaign time nui enti nyamfa hit but empopoye ye de mamo enti te ho ye de mamo ye besi enne enkopim 2027 enkosi 2028 no e ho popoye ne bi ni enti ye me ye ni na ho na say NDC for start so mobile film ya kire mo say o ma mamu ndo minimum ya ne kronobo ade papa bie ni ho a betimi ya ma o man Ghana na do betimi ya ade papa ndo betimi abu o man Ghana a da bia ye kan a da bia Ghana man Ghana nipa bia ye kan o de ne sese ne bo se MPP for do mo ba ye nyo mo so faso eno mum ene ye fan tu ye trim going forward no because MPP ba ye en faso bebre ene o man ba bia nya bi
or man baby so wabem so near them including in your mind this for they all benefit from the government of MPP inti NDC any bibi papa bia e de ma my Ghana na yara meto na mesre eduru bia wetin sem ni bi eduru bi so hu bia ya na ya bufu because Akufo-Addo has started Kumasi Accra road asa me no ka se contractors e okwa so e ya adwuma o san so de America hu se opese wo express road na me bisa mo se na nado danko Akufo-Addo kwan na wo ye no ye ne ya ka bibi se government is continuation and continuation enti adentina eni sa Akufo-Addo road na wo ye no won to aso na omo opposition na omo kansem bebre your military hospital be your Kumasi I friend Ferry hospital how a Mahama sibilamente how a sedu kind of say Samiji sibilamente on the next of Akufo-Addo government say hey and na ya bi edifice kama siwo na Captain Smart mo nam baby ed video any camera any nanam site etwetwetwa niam e wo ho nti na minim say NDC ba na nyamenya emma makonya na nyamema mo opportunity na mo buy na minim say within 1 week that is the first project that they are going to start as I'm not say project near Sampson near bumper say Dr. Mahmoud Bawumi haba ya di ensa be kan ye wi na omaya yewum ya maya sum ayede ya man kontomposem ayede me na kan asem bi kire me o se maami bi no onya ba ne nyankopon ye na dom anananam ye na dom onya ba baako na no woni krama bia no penasem pa no do krama no pe krama na semti okoba bia no agya akra na odem na akrama na da ne do na no wochi akra na se de maame ne be ko ba bia obede obeba nti dako maame ne yes wo kwafu nti okwa oba no na esi abo bi so de pataku nti ana obafi sometimes nti maame ne kwafu na oba no bedu ne fie ho no na patakuna ba ma kramane no e de ayam so ama kramana bo patakuna tete no ama moja apete fie ho nti maame ne bae na yinse se obewura dem akwasa akwara da ho na asa akwara na o de abufuo ne yino misa kramana cha akwara na we ho na de aba abo kramane tin na pa no kum kramane okowie okobi dan ko he na ne bare da ho awusu nti maame ne de nabufu ene na botra wenya e de kum ne kramane hre na de papa menim say no bi na to in 2024 krama ye dan Ghana for the abufu any abotre any asuma anyema ya antiase bi hunti eto abatie MPP ba no menim so mo to abana wi abefa de papa bi afrim ba mo wi ye ne omonne asa me no ka say nyame ya adom ochina we should expect another increment of tariffs and transportation should be so nam kwa so eba nti Ghana for 20 free shapana ye bisim nyame ya adom ochina no ye besa ye san so de eka esa beto ye konso nti NDC has nothing for us but baby edu no